wanje yuno mgore wanje yeye ni baba. Anasema eti wote wanakuwa na shida lakini zaidi mimi ni baba kubarusha mwese. Ni yeye anauzika sana kushinda wengine labda. Anasema neno la kusema hivi, anavuza ati kila mtoto mwenye niko naye buri mwana afite atenda ore waende mimi ndo nitabaki hapa. Arigendera aje gushinga urugo rwe ariko we azasigara no wenyine. Mimi kama muzazi avuga ati we nk'umubyeyi mwenye atakuwa na neno juu yangu itamufata. Uzagira ijambo ritari ryiza kuri we urizamukurikira. Mke wangu uko na sura nzuri. Tunaishi na miaka 12. Avuze ko bari babanye imyaka igera kuri 42. Akwezaga kunonyesha sura mubaya wanaonekana nta kimenyetso, ntabwo yigeze amurakarira na rimwe. Binawezekana kuwa mimi ndo mwenye nimemkosea, lakini sheri wangu